Assalamu alaikum, hürmetli seyirciler. Bu UATV studiyada Ukrayna haberleri bugün avgustun 24 Cuma günü. Bugün Ukrayna müstakilliginin 27. yıl dönümü. Aynı bu konu 20 yıl evvel Yukarı Rada o vakitte Ukrayna Şuralar Cumhuriyeti Ukrayna müstakilligini ilan etken kararnameni takdirledi. 1991 senesi dekabr ayında bütün Ukrayna referendumu vaktinde Ukraynalıların 90%'nin ziyadesi müstakillikке rey berdi. Cibedeki askerler Ukrayna'nın müstakillik gününün hayırladı, mümkün olğanı kadar tez galibe kazanmak ve tınç yaşamak dilediler. Onlar için gerçek azatlık tek cenk bitken son olacağını da kaydettiler. Батьки мои сами народились в місті Луганськ. Ана бабам Луганск шерінде doğdu. O yerde atalarım defin etildi. Луганск benim туған шерім. Biz onu mutlaka azat etermiz. Çeşit türlü motorol anda olmayacak. O yerde Ukrayna vatandaşları yaşayacak. Çok yıllar devamında Ukrayna müstakilligi uğrunda kuruştuk. Şimdi ise onu himaye etemiz. Bu sınırlarını müdafaa etmeye gerekmiz. Bekleyeceğiz. Bizim vaktimiz gelecek. Yakında galiba bizim olacak. Перемога обов'язково буде наша. День независимости – это день рождения страны. Müstakillik günü menim sevimli memleketimnin doğan günü. Onu kendimi gibi korçalayım. Bu gün halkının birliği ve kuvvetini timsal etken gündür. Хочу поздравить всех с 27-й годовщиной независимости нашей Родины. Herkesni Ukrayna müstakilliginin 27. yıldönümünün hayırlayım. Men için bu gün pek mühimdir. Benim 3 balam serbest memlekette yaşaylar. Onlar serbest okuy, inkişaf ete ve fikirlerini bildire bile. Amerika diplomatları Ukrayna'nın müstakillik gününün hayırladı. Onlar milir urbalar kiydi ve Ukrayna halk yerlerini icra etti. Nese Halavodu ve gey nalıvaytı povniçarı hayırla videosunu ABD elçiliği Facebook sayfasında yerleştirdi. Дорогі друзі, Kıymetli dostlarımız, doğan gününüz hayırlı olsun. Ukrayna bütün vakit serbest, demokratik ve inkişaf etken Avrupa memleketi olğanını tileyimiz. Ukraynaga şerefler. Poloniya Ukrayna'nın Avrupa Birliği ve NATO arasında münasebetlerinin peketülevine kol tutacak. Bunun hakkında Poloniya Prezidenti Andrzej Duda Ukrayna müstakilligi gününe bağışlanğan hayırlavanda bildirdi. Bunu Petro Poroshenko müdiriyeti bildirdi. Onun sözlerine göre memleketlerinin yakınlaşuvuna mal dönümü ve devlet müesseseler arasında ortak alakalarının ilerlemesi yardım etti. Bunun ile Duda Ukrayna'nın territorial ve süveren bütünlüğüne Polonya'nın denişilmez noktayı nazarını kaydetti ve Ukraynalılarga iyilik diledi. Britan elçiligi diplomatları Ukrayna müstakillik gününe bağışlanğan hayırlav yazdı. Onlar müstakillik meydanı, Jayav köprü, Altın Kapısı metro stansiyası yanında, Andreyevska Kilisesi ve Taras Shevchenko adına üniversitetinin baş binası yanında Ukrayna oyunlarını oynadı. Büyük Britanya elçiligi ve Judith Gov elçi Ukrayna için gelecek sene stabil ve tınç olğanını dilediler. Balalar elenen yapılgan Dünya kitabı Donbass'ta memleketini korçalagan ana babalarının balaları 3 yıl devamında öz hikayelerini ve arzularını toplap kitapka yaza ediler. Kitapka eliyevi foto resimlerini koşup tam ettiler. ABD, Kanada, Türkiye, Hırvatistan ve İspanya'daki Ukrayna diasporaları kitabının yaratılığına koşuldu. Dünya kitabı Ukrayna Prezidentinin Hediyeler Müzeyinde saklı tutacak. Моя родина дуже велика. Менің қорантам балабан, пекшен ве барышық север. Мен Украинаға айлемізді олғаны кебі тынч аятны тілейім. Менің фоторесімім қорантам шен олғаныны көстере. Я сам пишу вірші. Men şiirler yazam ve onlardan birisini bu kitapka koştum. Bunun ile fotoresimler de var. Pek meraklı kitap. Bu kitapka öz yazılarını Kanada, Polonya ve diğer memleketlerden balalar kaldırdı. Книга, якщо її почитати.
Олег Сенцовны веддигер Украин сессима бюслерана, ажиле азат этмек буна Кремльна. АБД девлет кетибы Майк Помпео, Русия тыш ишлер назиры Сергей Лавровнин телефон вастасы иле кунушкан вақтында чағырды. Бұнын ақында АБД девлет департаменты матбуат кетибы Хизернауэрт брифинг вақтында білдірді. I can confirm that the Secretary did speak with Foreign Minister Lavrov. АБД девлет кетибы Майк Помпео, Русия тыш ишлер назиры Сергей Лавровнин телефон вастасы иле кунушты. О Русия писханесанды уч айдан зияды ачлық тұтқан. Украина сессима бюсы Олег Сенцов ақында субет алып барды. Майк Помпео Сенцовның сағлығынен бағлы бізім ендішемізні қайдеті ве Русияны Олег Сенцовны ве бутун Украин сессима бюслеріні ажиле азат етмеге чағырды. Олег Сенцов Русия махсус хызметлерінің векиллері тарафындан Қырымда 2014 сенесінің майысында ярым адада террористик актлар азарлағанында қабатланып, яқаланылды. 2015 сенесінің август айында Ростов-на-Дону шәріндекі Шимали Кавказ округының арби махкемесі Сенцовны Қырым территориясындаки террористик фаалиетті қабатлап, 20 ел серт режимлі колония жазасына макюм етті. Бұндан сон о бутун сессима бюслеріні азат етмек талабынен майсын 14-інде муддетсіз ачлықны илян етті. Инсан ақлары бойынша Авропа махкемесі Русия үкіметіні сентябрінің 5-не қадар Украин сессима бюслерінің сағлыға аққында малюмат бермеге мечбур етті. Бұл ерде Станислав Клых, Владимир Балух, Эмирусин Кукуве, Сергей Литвинов аққында айтыла. Бұның аққында инсан ақлары бойынша Авропа махкемесі қарарында білдірілі. Қарар копиясыны инсан ақларындан Авропа махкемесінің векілетлесі Иван Лещина ойс Facebook сейфесінде ерлештірді. Қарарға көре Русия Авропа махкемесіне сессима бюслерге насыл тибби ярдым берілді ве шымдылік беріле мы йоқмы аққында малюмат бермеге керек. Августның 10-ында Украина Русияге қаршы инсан ақлары бойынша Авропа махкемесінде дава açты. Құрметлі сәржелер, бұл дақиқаға бұл соңғы хабарымыз әдәді чо хабарларны сізлер UATV.ua сайтымызда оқи білесіңіз. UATV-лі олыңыз, сағықнен қалыңыз, көрішкенде.